President Kaseng Nyotrep Integrated Territorial Organization Usamla Don Bok Khar Habakren Penshai Patba Banjit Ikinong Mikmat Lani Kinong Tauan Uloong Bakalong Kabadon Kam Ban Thep Vote Henry Shwa Banle Kata Ngidon Kam Ban Bishari Kibriu Kibakumno Ngide Banjit Kibanlong Kinong Mikmat Lani Kita Kinong Tauan Kibanlong Kinong Yeda Jungi Uni usamlau lai thu bingdon kami ki briu ki nongelam ki banang ban kren ba ki banang ban thawi ki an ki kanun day ye ki banang ban shipen bit de ki tin jali jo ha ka shisin sansnem ulakren ye kani ka jingelang pat ba ka ba ka hito kala pelong hamot pran ban pensyai pat ba kumno ban jet ki nong mikmat ha kani ke election ban wan klem da jer kerteng yanu ro lapun terha ke sarkar kami lani kata kami kerja demonic alliance katu ke jingmut hang tu nan percaya di India wat numnget di jing penbit jong kani ke sarkar baladet lingba ki social media lingba ki tu ki rew shampang lani kita ki tiger paper lani ki tiger social media ki bela ben ki bela kan tho ye ki brew ki ba keren ye ke jing shisha ke hito ke keren ye ke jing shisha bet Pidom kamlele, wat dom ini, dom yang jing sisa. Kata kadai kahok. Balai ngong wat numget, lada ki pembet di hilang bagi social media. Kide banget tang leng bagi lat katai kubor, kibla. Yo ke jing bet kapala itu. Ja beriu juga an. Balai ngong kum tawat numget. Bisa di iam kapok TV di om fair and handsome, fair and lovely. Tam suta lali. Nan wan rakai do sini ngan pecah ulit kan. Yesu layo em baga ke mami social media kam dei ke jing sisa. Ke ke jing ya benjing dia kan thoru. Ke dei tang ke kam kan thau bria. Kan mau. Kelai kita gidor tharai pun na bisa kenong ke hito ke bu ke tai. Balai ki thong kenja. Ha ke kerteng jong ke ham. Utau ham dei kenja. La ai license ke sarkar MDA. Sarkar kenja. Kenal ke jing betul tu ni beli bini happen mi madan man keren persya ya kan dia ke sarkar suat namar ke jing lek jongkan hantai lah highlight kiba fair pitip wei tu besong hajrong jong kontrak kidai ke konsultan ya kita lah siu tulok ndrei kumba bila yosno hat tu jing ruai ki khon khasi jongi mpoi chano ndrei kibar jela kita kontrak kita kabadan hangtai kadai ka message ngwan hang ni ban keren politics nrengi wan hang ni tang man keren ni jing shisha bat ban pensuthu ye phi ba ka ka bla derja dang shem nga yeng hang ni nga keren nga top dito itam mo khli tharai le se fi ong ba nga kwa publicity em nrengan chu highlight ye phi ka bla dia hau krap haki snem prap ho ba ki khandai pho gup jan tam mo Kijat bendera jungi ki hab kisah penlau haka Central Force kebawan nabat. Hadu mentah kamdon kata ka weiru kaan kaban itu ya kijat bendera khasi ban itu ya kata ka riti ke dustur kan yam korkom ke jungi. Hadu ngidam bit in bisa benuh. Haka ni ka thlip mat haka por ka bakhim ngidon kam ya ka terpeng ka bet Syekhi ke jong pi ke baskem ke nong rim bangin jale banyala banya kun tenge ya kan ke sarkar lani ya kita ki dealers ki bala detat ya kan ke jet penriu nila tungkho bat kan ke sarkar MDA hadu kan ke kenti ke dei ke jingle ke sarkar hi bat ki politician nila ai ke jing thok hak tu ko por bangi ong ba pengkelaan wood ban weng no ya ke kasino Andre dan hakani kidang pas kidang ay kata kon notification habe ya day bat ko ordinance kata ru tang ri benai hopet ba saya jit biang gitu gijo in so ngin ya khi biang kumjo tang ba ta kan mau ke hito kan mi ya khi shu kan ay te jubab ke bakor ba kan sukli ka ni parada khat san snem kum na bang hi bang san snem ngin bang Yimman banyalat election ya kano ka party kumbalaong who in charge of West Khasi Hills bala bon ke jing kan thok bon ke jing kan no ba ya ga seng
hito la sponsor dekat TMC ngom wan khot yang mukul na wan khot yang kita kiliras kiban nuot bohong bala de tie de hito ini bet kai wan yalam ni gino political party wan face hito wan lain hito lo betul di bisa million kan kental apa ki social media wan sigi pok YouTube wan makmat lada pide ki kon sendra ngala RR 4000 sekali tang simir tahu itu di RR 4000 itu sispa lalong kana kata kadang jing siam dengan itu bat ni keren ru jing sisa bat ni nemting hiru yaki lada ki kwa ban ya pun lada ki ong gakti na la lada ki ong dakas nam ru lah kata kadang ini jing sisa bagi ni keren bet beli hakatu kapor ba kila don kinong khayi du yom kila ong yak sarkar NDA to pelaj jing ba kata an jong ko India Limited Henry minister jong kemudahan tu mas nyop halang bedai ru dealers yang MDA dan ini dealers yang MDA betul lain direct empat nomor uang mana ini ngakuak dengan kamai ya kumno bisumpang senang ni sekmat penisim yang ayah kesan ajar 10,000 ya kan mau sahabat sim yang tu kesan ajar kan mau yuk pasti kan mau yuk jing syakong tergas kinong kai kan mau bahan ya barokot buat dengan pensai susu ya bi kan mau Nila siu tax, adu pemelu, adu nyikit ke juti, ke selipar, ke petelut. Ke kamram ke jong ke sarkar, habang nila hadir siu tax, ke di bersenai ini, ke denti, ke singking, ke babah. Henry, ya katar, kan senang. Senang, pat senang, tulgiat nak krong pisah. Hit kali, ladap siu road tax lu, dalam poin tulgiat. Hapan siu biar kare, anyu lah mengkene. Ngai mandi mempercayai lah jenjar. Nah, kamat tu sadung na adin tu sadung. Apa dung sidung dapang te. Wat you tu yang kalau lani uruskan. Lani tu perjong lada udat lada ngimyok dengan spray tak separ kadang. Sangat harai bila Yesus ni pegak ke keban cuba nang ni. Sahabat pencit di kinong yalam. Bat ngan keren dulu ke besai. Men kan ni. Jong ke VVP lah keren bang wong pengawan kersan. Oh ngadan lam situ. Nyem len hero ya kabere ban kersan ni kersan bet nabar bagi keren ya ke hot Henry ke bangi keren ya ke sisangi keren bet ni ong ba hatu ko pon nai keren ba dan ong ba suppose nem hilai la don hak tu ga jeli beli pem keren ya ke job reservation tikis ngap yo le se ke jing ngap jong ki ken sakran nang ni sakmat ngamong ba thep ya ki Henry besar mo ki beringi don kam de ki banang ki ban keren ki banang bersenai ke ai lagi benang ban pembit sisin sansenam hakapor covid nga nang kenmau kilong kami kita tom sat jong hana ban pembam du chur ngel the senestai ani ke jing berngem mangi khasi de teng wat mau nga teng i kun so no ke jing terha jong pi to se ban ngem klet ngana du rab kendai betip ngalak kawang mau si RP hakapor kedon ke black out kadang ke jing yakhi ke bajor kadang dai tang so senem atu ngalak don ke mesin ngam kelas adu mentang ngalak don live news senem te bali bat pi ke bajia ar hajar ar puwe do kale bajia ar pukor ar pau let siklet atu ba kadai ke jing bakalane kadai ke jing lek senang kan mau ho orolok ba kinong sunau lada pi le ngop sisien de ni ngelak pois ke jing jot Pinjok sarkar lagi hiem maman nak kapor kahito bukli dan ap nasuro upatrat ulah her najorang tanggo kenmau so kini nong yakun election dakan mau karai kadai jong upat pa kamdi karai jong kisibet ladang besong helikopter sibet ladang mangi kibayat dak zat kandau dai sibet dai nem pa kisong wiwi wow 001 bisa jangna kadai bisa jangna Kikiran benya no Bid mana Hang ni Berdai Kat siapa phai tu Dijot mangi Haka sarkar MUA ai du siar Haka sarkar MDA ai du snian Lek branding YouTube thar sithar Kendai lak sisiu kai ke tourism Haka por ko covid pat teng tak cakapan Tiap pantang rum dan bah
Kita kena baik, kena ke hatu kapur. Kumno kami kensan. Kata kapisa COVID imat na kontup lang nakaay nagtigi bayaras kiseng bahalang kiseng kunhun paper na kontup na katu kapisa kan sapoy kabel katu. Damjin bang itu klar hatu kapur ru itu given letter lais pak tali ko ay sorkat mir kan suja. Lai ilot at kilay ang ngorot. Ngam dan kam su kan patay ndai kajing sisa. Ya kapan dia berkeran, hapan keran, ya kadot boy dia bersanga, hapan sanga. Ngan sanga yang saya sisien. Yo tu MLA jong kanar tiang Pak Ijar benak MPP. Uang bagi seng halang kimtep panyaki bagi rak lamayong. Ngan ong yu kielis neng sayo kunom jong ne. Ubale thong hangko HSR WP scheme do net bai la kisla. Ani betul. Bisa perpakuan kampai. Bisa jong ngarang no dan kam. Dekat mau, buat ngaong sepi kipat bat. Hadu mentah ke hitu kadang scam kan nomrem nomor bat. Ni ngimdei kita kisau lani dengan wan biar ni banginu ai kiti banginu boleh ngo ditiam ni pan lagi. Ni scam na nomrem tak kadau. Hadu mentah hadon balak bantet pat nang ni sakmaru yang scam ba. Kajan pengreu kasi kamdai kamar sekolah. Pasula bantet. Kamdai kamar lani kamdai ketiar.